ngiyaqonda ukukhona okunye awuthwala ibandla siselebrate thina njengalokhu sihlangene ngendawo athi sifike lapho konke abantu njengalokhu noma yini technology akazi ukuthi yini sokwafinye zomhlaba sifingelela abantu abaphetheka silapho teknology sistobe sithandekayo sesangazana yenzeko ngokukoku namhlanje phambi yakhe amandla okubingelela abantu abaphetheke lapho mina abafingelela abantu athi njani phetheka abayibonanga le technology itsho ukuthi thina sibakhulwa kancane kulabo bantu abatshazwa ngezikhathi zabo behamba ngeziteyi kodwa thina namhlanje sibatshazwa bandla sikhuluma labantu abaphetheka silapho ukuthi namabekile so kuyikubonga nokudumisa abantu bonke ukuthi sihlanganyela indawo sobekhanjelayo singelela lezi vakathi ukuthi namabekile singelela abafundisi bonke abakhona kwena indawo sobekhanjelayo ngenxa ukuthi ibandla belingayi kuhamba bengekho abafundisi ukuthi namabekile njengalokhu uNkulunkulu wathi sigcobela bona abantu bengagcobanga ukuthi namabekile so kuyikubonga nokudumisa izikhathi zonke sobekhanjelayo ngenxa ukuthi uNkulunkulu ongiyena obaziyo abantu bakhe ngenxa ukuthi ngalokho wayigcobe mina bandla ngalizathwala nzima kodwa wayigcobela abantu abathobekile ukuthi namabekile ngenxa ukuthi mina ngiyazazi ukuthi sebezithandekayo ukuthi ngabe utangangezongaba ngumfundisi ngabe nguhlobo luni lukapenda abantu ukuthi namabekile kodwa uNkulunkulu engazikangigcobelanga kulokho sebezithandekayo ngenxa ukuthi uNkulunkulu uyabazi abantu bakhe sebezithandekayo ilanga seligcobile uSolomoni ukuthi wamnikeza ukuhlakanipha ukuthi namabekile ngenxa ukuthi ukuhlakanipha kwakuyinto noma kuyinto enkulu kakhulu emuntwini sebezithandekayo awukwazi ukufola abantu unganikezwanga ukuhlakanipha okuvela ekhaya ezulwini ngenxa ukuthi ukuhlakanipha kunikezwe ngezindlela ezehlukeneyo bantu ukuthi namabekile ngenxa ungafunda kodwa uNkulunkulu mangakunikezelanga ukuhlakanipha okuvela ekhaya ezulwini awukwazi ukubafola abantu sebezithandekayo ukuthi namabekile lokho esikuchasisayo ngoba kuthiwa yahamba ikhwini yasesheba bandla ifika kuSolomoni kuthiwa yayizwile ngodumo lukaSolomoni uma yayifika kuthiwa kayihambanga kuphela ingaphathanga lutho ukuthi namabekile kodwa kuthiwa yayiphethe izinto eziningi including nama-questions ukuthi namabekile ngenxa ukuthi yayikwazi ukuthi khona ukuhlakanipha komuntu kawukuboni ngamehlo kawufika ukhangela umuntu ubusuthi lolo muntu uhlakaniphile ubusudinga abantu kodwa kuthiwa yahambe iphethe ama-questions ukuthi namabekile kuthiwa yafika yamquestiona kuthiwa uSolomoni waphendula ukuhlakanipha okuningi ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayephile ukuhlakanipha abantu kuthiwa uma seyiqala ukunanzelela ukuthi lo ngembala uNkulunkulu umnikezile ukuhlakanipha ukuthi lokho abengikuzwile ngokuhlakanipha kwakho kakulingana lokho esengikubonile ukuthi namabekile sichasa ngoNkulunkulu uhlobo ezithandekayo ngenxa yokuthi uma efika ebantwini uyena obabelayo ukuhlakanipha ebaphakamisela ezindaweni eziphezulu ukuthi namabekile njengalokho echasisile mina engiyazi ukuthi ishona sengilichasisela ukuthi umfundisi obechasisa ubesithini ubechasisa ngakho sihlobo ezithandekayo ukuthi lo uNkulunkulu mayesemhambela umuntu kakhethi ukuthi umuntu ugcine kuliphi izinga eliphansi bakhe ukuthi namabekile ukuthi uNkulunkulu lanxa umuntu egcine ku-grade 7 amphakamise atholakale maneja abantu ababuye eyunivesithi ukuthi namabekile so sithatha ngayo uNkulunkulu ihlobo ezithandekayo ngenxa yokuthi okwakho ukuhlakanipha kakulinganiswa nokwabantu ngenxa yokuthi manje siphile emhlabeni ihlobo ezithandekayo abanye abantu banamandla emali ukuthi namabekile ngenxa yokuthi umuntu engaba le mali eningi uba namandla based imali onayo ukuthi namabekile njengalokhu ihlobo ezithandekayo abanye abantu bachasa ngakho ukufunda banamandla ngokufunda kwabo ngenxa yokuthi mayeseqala ukukhuluma kunama-certificate okwazi ukuthi uma yaproducer phambi kwakho umuzi ukuthi lolo muntu unamandla ngokufunda kwakhe ukuthi namabekile regardless ukuthi le mali noma kanayo kodwa ngakhipha i-certificate sakhe ukuthi ufunde kangakanani uyaqala ukumethuka abantu ukuthi namabekile sichasa lapho ngokwehlukana kwamandla sihlobo ezithandekayo ngenxa yokuthi kulabantu abanamandla emoyeni ukuthi namabekile bona kabonwa ngamehlo sihlobo ezithandekayo
kodwa ayaqondwa ngumuntu onikezwe ukuhlakanipha nguNkulunkulu ngenxa yokuthi amandla kamoya kawabonakali emuntwini esenyameni ukuthiwa mabekile kodwa kulabo kuphela uNkulunkulu othanda ukubambulela isihlobo esithandekayo ukuthiwa mabekile njengalokhu ngangachazwa isihlobo esithandekayo ukuthi mase sibuya endabeni kamoya abantu noma emandleni kamoya noma ukuthi umuntu ohlakaniphileyo uyaqonda ukuthi khona makuvela izimo udinga apha amanzi ukuthi mabekile ngenxa yokuthi isihlobo esithandekayo ngachazwa ngakho ukuthi khona osemanje inkunzi kagijimele ethethi kodwa uya emaphoyiseni esiyaripota ngenxa yokuthi uyawazi amandla amaphoyisa ukuthi angakanani ezozigebenga ukuthi mabekile kodwa ngachazisa ukuthi lo akula muntu okelele ngalalanga esithi okundobe gijimele police station ngayo uyakwazi ukubona gijimele abantwini amandla ngawo ukuthi mabekile ukuthi khona umuntu akwazi ukwahlukanisa amandla ukuthi aminjani nokuthi mafika isikhathi ugijimela kude ukuthi mabekile kodwa ke siyambonga uNkulunkulu isihlobo esithandekayo ngenxa yokuthi ithethi uNkulunkulu uyenzaba yonke into isibhedlela isihlobo esithandekayo babuya abantu belatshwe ukugula ukuthi mabekile kukhona abantu ababethethi bezomaketha abantu benikezwa umsebenzi echechi ukuthi mabekile ichaza ukuthi isihlobo esithandekayo bathi ukhulekele wahamba wayamaketha waqhathwa lapho osebenza khona uqhathwe echechi ngakuthumela endaweni umkhambi esebenza endaweni ethile ukuthi mabekile futhi uqhathwa khona isihlobo esithandekayo ukuthi ngenxa yokuthi abanye abantu bengahamba bayalibala abantu ukuthi mabekile ukuthi baqhathwe kuphi ukuthi mabekile so kuyingozi ukuthi mase ukukhathile uphinde ulibale ukuthi ukhathile abantu ngenxa yokuthi ukukhathiweyo isihlobo esithandekayo uyafika isikhathi akuthethi ukuthi mabekile so mase ukuthetha bandla ungacabanga ukuthi uyakuthathela onabo thatha ungokwethu ukuthi mabekile ngenxa yokuthi othethwayo bandla isihlobo esithandekayo bathathele okwakhe kodwa kuthathwa lokhu okungokwalabo abaliliwe ukuthi mabekile yathi mase sithetha kasithathi kutokini kodwa sithatha lokhu okungokwethu noma ongokwenkosi ukuthi mabekile so sichasisa uNkulunkulu phakathi kwenu bandla ngenxa yokuthi isihlobo esithandekayo makukhulunywa ngendaba yokunikela isihlobo esithandekayo uNkulunkulu wamhlambela uKhoneliya isihlobo esithandekayo kwazofika isikhathi ukuthi mabekile uyamthumela uPetro ukuthi makahambe ayekhuluma izwi eliyakumsindisa noma oyakusindiswa ngalo ngenxa yokuthi ukwenza kwakhe kuhle kusekwakubonakala kuNkulunkulu ngenxa yokuthi umuntu onikelayo uthaba usenza umusa u-attracta umusa kuNkulunkulu ukuthi mabekile ngenxa yokuthi uNkulunkulu mayichasisa ukuthi no umuntu makenze njengalokhu efisa ukuthi enzelwe yena ukuthi mabekile so mase ngikhuluma kanje ngichaza ngama-spiritual laws ngenxa yokuthi njengalokhu ikhona imithetho yomuntu ephila semzimbeni akhona ama-spiritual laws isihlobo esithandekayo ukuthi mabekile masikhuluma ngayo ama-spiritual laws isihlobo esithandekayo ma unganikezi according to spirituality there's no point ukuthi nawe ufike isikhathi ufanele uphiwe ukuthi mabekile ngenxa yokuthi wonke onikezayo ufanele ukuphiwa abantu wonke owenza isihawu uyahawulela ukuthi mabekile wonke olulunya fanele ayazuza ulunya abantu ukuthi mabekile so-ke ngiyachazisa isihlobo esithandekayo ngesikhathi nami esincane engisinikezweyo isihlobo esithandekayo ngemva kwesikhathi eside ngingakaze ngibe nani bantu ukuthi mabekile kodwa-ke ngesikhathi esincane nami 15 minutes engiyinikezweyo ichaza khona okaNkulunkulu kuphela isihlobo esithandekayo ngenxa yokuthi asinakho kwethu ukuthi mabekile ngoba ngaphandle kwalokho isihlobo esithandekayo phela umuntu onganikelwe kanjena ezulwini ukuthi mabekile ngenxa yokuthi umuntu onjalo uyabe engayenzanga intando kaNkulunkulu ukuthi mabekile ngenxa yokuthi wonke umuntu ongenzanga intando kaNkulunkulu afanelwa izulu bantu ukuthi mabekile ngenxa yokuthi wonke umuntu befanele njengalokhu uJakobe ube loba waloba ngakho ukuthi no akuyikwenzeka ukuthi abantu bethi bayangikhoza uNkulunkulu zingaveli izithelo zomuntu esenyameni bantu ukuthi mabekile kodwa ukuthi wonke umuntu othi uyakukhoza uNkulunkulu bekufanele ebonakala esenza noma eveza izithelo zokulunga ezimenza ukuthi akhwalifaye ukungena ezulwini ukuthi mabekile ngenxa yokuthi isihlobo esithandekayo masingayenzanga intando kaNkulunkulu ngoba konke uNkulunkulu athi sikwenze masingakwenzanga masingahluphi kakhulu noma sicabane nzima ngezulu kungenza ukuthi besofanele ukuthi sidle kahle sisemhlabeni sikhudle ngoba kusasa sizakufa ukuthi mabekile kodwa bonke abathi bayalifuna izulu bandla
bekufanele betholakale besenza kahle noma besenza lokho kuyintando kaNkulunkulu. Omusa silangani yaphuma uMakhathalela wayehamba wayephethe amafutha amathele wayegcoba ngawinkosi. Omusa silangani yaphuma uMakhathalela wayehamba wayephethe amafutha amathele wayegcoba ngawinkosi. Sambuza sathi yini athi ifuna inkosi sathi ayikholanga iye ekalile ekalile sohlangane ekalile ekalile sohlangane ekalile ngenxa yokuthi mina ngiyazi sishona umfundisi usemayikhalise ngakho ukuthi khona lo njengalokhu ma uNkulunkulu ecela iminikelo ebantwini uNkulunkulu wanikela yena ngendodana yakhe. So namhlanje ukunikelwa okudinga emuntwini bandla kuncane ngoba ungabheka ukunikela kwabo-Abrahamu kusehlela kuze kuzofika namhlanje sesisewe negazi. Emandulo babenikela bandla ngezinkomo ngelanga elilodwa umuntu ehlaba inkomo eziningi kakhulu uhlangana lezimvu umuthama wekini. Kodwa namhlanje nginala nxa ucathi yakucela iminikelo emncane kakhulu iminikelo eniyenzayo umuthama wekini. Ngenxa nxa linikele kutholakala imali eredi short kuthiwa linikelile bantu. So kuyabonakala ukuthi no iminikelo yabantu bonke behlanganyela emncane kakhulu bantu umuthama wekini. So ke sichaza khona sisebesithandekayo ukuthi ngoba ma abantu benikela kuyikwenza imikhuleko enkosini. Ukuthula mabekini. Ukukhuleka kuhlukene sisebesithandekayo. Ukukhuleka ayisho kuphela ukucabalala noma ukuvula umlomo enkosini bani uthula mabekini. Kodwa kukhona ukukhuleka komuntu ngama-action sisebesithandekayo. Ma umuntu engenisa isihambi sekukhulekile kakhulu enkosini ukuthula mabekini. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu ma echasisa ukuthi no wonke umuntu zamani ukuthi ngenisa izihambi ngenxa kuthiwa u-Abrahamu ngelinye ilanga wangenisa izindlozi wazihlabela without knowing ukuthi uhlabela izindlozi sisebesithandekayo ukuthula mabekini. So ke kuhle ukuthi wonke umuntu athande abantu bani ukuthula mabekini. Ngenxa yokuthi ungazifana nedimoni lokumvulu idimoni elifikayo kakhulu ukwehlukanisa loNkulunkulu bani ukuthula mabekini. Alikwehlukanisa kuphela labantu sisebesithandekayo kodwa likwehlukanisa loNkulunkulu imbala. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu esikhonzayo sisebesithandekayo uJesu uma wayechasisa esemhlabeni ukuthi no indodana yomuntu kayinayo indawo emhlabeni lapho engafihla khona ikhanda ukuthula mabekini. Ngenxa yokuthi ngananzela ukuthi uJesu wananzelela esemhlabeni bani ukuthi ngabe uthiwa wayethole a-big mansion wayengeke safuna ukufa ukuthula mabekini. Ngenxa yokuthi abantu abahlala ezindlini ezinkulu abakufisa ukufa bani uJesu okuyingakho engazange ayithole indlu kanxa kodwa kwangokwakho kusemhlabeni indlu enkulu owayengayakha ibe nodumo bani ahlale kiyo ukuthula mabekini. Kodwa uJesu wananzelela indawo ukuthi no indawo yakhe ifanele ibe semuntwini bani kuyingakho angazange ayakha ama-mansion anzima ukuthula mabekini. Kodwa ke wadingela indawo yakhe emuntwini sisebesithandekayo ukuthi ahlale phakathina kwakho ukuthula mabekini. Uyinto engakanani wena imention engakanani ehlala uNkulunkulu ukuthula mabekini. Ukuthula mabekini. Ngoba ukuthi ke sisebesithandekayo ungakabe ngizinto yaselisho ukuthi mengivule kubani ukuthula mabekini. Ukhona amazwi wakhe ukuthula mabekini. Akuna uzile ukuthi vele ingabani
ngenxa mina bengicabanga ukuthi ngidlulile bani isama bekini ngenxa ukuthi ngichasisile kwabafana kutheni kodwa-ke ngihambisana lutho usama bekini ngichasisile ngitebona ngale kobogenesis kodwa ngitatavuliwe usama bekini usama bekini ngenxa ukuthi isitolo esithandekayo asidingi kakhulu ukuthi bona ngoba isikhathi 15 minutes bandla bathi ngaqala abantu bebala ibhayibhile ate usama bekini so ngenxa lokhu sivule kuphela izincwadi ngenxa yokuthi mina ndiyazana singabantu abafundela isitolo esithandekayo ngenxa yokuthi elibhangela isitolo esithandekayo uthole lezi zincwadi befana ukuthi ngaba abantu bazithatha zihlale ezinhliziyweni zabo zibe ngumqulu bandla usama bekini ukuze lanxa kufika izikhathi bandla usatane sizakhiwo ebantwini abantu bekwazi ukuthi khona uNkulunkulu ufunani kodwa uma lingazenzanga zaba ngumqulu ezinhliziyweni zethu nasezingqondweni zethu kuyakufika usatane lingaqondi ukuthi ngusatane usama bekini likhotame lize limhlabele bandla lihlale laye phansi usama bekini kodwa uma kufika isikhathi ma umuntu esenazo lezi zincwadi ezibhaliwe phakathina kwakhe kuyakuthi kufike kwazi ukumehlukanisa ukuthi no phela wona ngusatane ngoba uNkulunkulu kayivumi leyo usama bekini kodwa-ke mali ingaziphathanga kalikwazi okufunwa nguNkulunkulu kalikwazi okufuna yisithi usatane bantu usama bekini so-ke sihlobo esithandekayo siyalinxusa silincenga enkosini usama bekini ukuthi wonke umuntu sengazathi engathisekela ukuthi ayazi intando kaNkulunkulu noma alazi izwi likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufunani ngaye bantu usama bekini ngenxa yokuthi kasimbi noma sihlangana kwenali ndawo sihlobo esithandekayo kungathi sizomgabaza ngokukhuluma bantu usama bekini izinhliziyo zenu mazingakhathali ngomasinyane bantu ngenxa yokuthi usatane kungenzeka ukuthi uyabazuma abanye bantu usama bekini ngenxa yokuthi uJesu ekhuleka nabafundi ngesikhathi esincane uyababona ukuthi no kabasekho entweni yakhe ekaNkulunkulu sebezithandekayo bantu usama bekini bayasuka ngesikhathi uJesu uthi belisile kangani ukulinda kuphela ihora libe linye usama bekini usama bekini ukuze lingazuzwa yisitha sebezithandekayo nami-ke ngiyalincenga enkosini ngenxa yokuthi ngiyalizwa nazo uma yisikhathi abaningi ngiyakhathala bantu usama bekini asiso isikhathi sokuthi likhathale lesi bantu wabe kuyisikhathi sokuthi njengalokhu lifuna ngifuna uNkulunkulu usama bekini lifune kuphela izwi lakhe ngenxa yokuthi yena kalibona ngamehlo ngenxa yokuthi akuyikwenze ukuthi limbone uNkulunkulu liphile bantu usama bekini kodwa uma limazile ngezwi lakhe kufana nokuthi selimazi ngenxa yokuthi indoda imbuza uJesu ethi yanguyise uthi kona sithombe uyihlo usama bekini uJesu uthi kuthiwa ukuthi kona wena kawungazi yini isikhathi sonke lesihamba nawe usama bekini uyaqala ukunanzela ukuthi kona uyamazi uJesu uthi noma wazi mina so uyamazi ubaba usama bekini ngenxa yokuthi wonke umuntu ongaziyo mina uyamazi ubaba usama bekini so leli vangeli sebesithandekayo esifakaza ngalo lingumusa bayithola negazi likaKristu usama bekini so lelo gazi likaKristu elachithekwa esiphambanweni sebesithandekayo makungabi khona umuntu athi singene kwaleli ndawo wafakaza ivangeli likaKristu abuye akutshaya indiva noma abuye abethele futhi yena inkosi bantu usama bekini ngenxa yokuthi wafika isikhathi uJesu uma wayefikile emhlabeni ebabheka abantu wathola abantu bonke belokhu bememezela beyakhela amathuna abaprofethi bethi ngabe kusasikhona ngesikhathi sakakhulu ngabe kuthiwa kasihlanganelanga ekubulaweni kwabaprofethi usama bekini uJesu umefika kuyachasisa ukuthi no lingazenzi ngcono lithi kona ngesikhathi sikaJesu ngabe kasihlanganelanga ekubetheleni kwakhe usama bekini uthi ngenxa yokuthi isikhathi siyakufika noma sesifikile ukuthi ngani libonakalise ukuthi lingamadodana noma lingamadodakazi ababulali usama bekini kufika leso sikhathi kabakuzwanga kodwa kwaze kwafika isikhathi bakuphelelisa eKhalvari usama bekini sithathela kuhlobo esithandekayo ngoba izwi likaNkulunkulu lingumoya malingumoya umoya uphephethela lapha othanda khona usama bekini asikuba sonke isikhathi sokuthi malikhulunyiwe bonke abantu bayalizwa bantu ngenxa yokuthi sikhathi isikhathi bamemezela kuze ukuthi abanye abantu bephakathi labesono kube sengathi ulwa nabo usama bekini athi no ngembala kawuli nabo kodwa ulwa nesono esiphila kiwo bantu usama bekini ngenxa yokuthi umuntu angathinti isono phakathi lakwaso kazizwa sengathi umuntu uhlokwenza wena bantu usama bekini kathi no umuntu ulwa nesono esikuwe bantu
Ukuthula mabekile. Ngenxa singazizonti izoni bani. Kodwa siyamzonda umuntu owonayo. Ukuthula mabekile. Ngenxa sithi bathanda bonke abantu kodwa kufika isikhathi umuntu azothe ngathi abantu bayamzonda kanti no kabazondi yena bazonda izenzo zakhe. Gospel amandla baba, gospel amandla baba, gospel amandla baba, Salifumika malako, gospel amandla baba, gospel amandla salifumika malako. Ukuthula mabekile. Ngenxa yokuthi isitolo esithandekayo siyabancusela abantu ukuhlakanipha okuvela ekhaya ezulwini. Ngenxa yokuthi ngaphandle kwakho isitolo esithandekayo akuyi ukuthi abantu abayikwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Ngenxa yokuthi uSathane isitolo esithandekayo uyini wena? uSathane ukwazi ngcono ukuthi ukwedlula indlela wena ozazi ngayo. Ukuthula mabekile. Kuphela masincenga yena uNkulunkulu omaziyo uSathane bani ukuthi asinqobele kuwo amaqhinga namacebo kaSathane isitolo esithandekayo. Ngenxa yokuthi kwafika isikhathi uJesu uma wayesekhulumile nzima lokho ehamba nabafundi useze babude ngenxa yokuthi wayekwazi ukuthi akwenzeke ukuthi ehamba engokaNkulunkulu abantu bengakhulumi lutho ngaye bani. Ukuthula mabekile. So makwase kufika isikhathi ukuthi waqala ukubabuza wathi kanti madoda njengoba ngihamba lani mina phela ngikwazi ukuthi abantu bathini ngami abantu kathi bathini vele bathi ngingubani. Ukuthula mabekile. Ngenxa yokuthi wayeqonde ekwazi ukuthi khona no akwenzeke ukuthi ehambe emhlabeni abantu bengamnikezanga igama bandla. Ukuthula mabekile. Ngenxa yokuthi wonke umuntu ophilayo bandla njengalokho bechasile ngomfundisi wakithi ukuthi nguye lekhanda elikhulu bambiza ngokhanda kakhulu. Ukuthula mabekile. Okuthi okhona ukuthi isitolo esihlanzekayo abantu nohamba wona ungakwazi ukuthi bakubiza abantu ngenxa yokuthi bayakunikeza igama wabona basebekwazi lokubheke bakubona ukuthi ngubani. Ukuthula mabekile. Ukuthula mabekile. Usuzufika uthula ukuthi belikhanda kakhulu usukuncedise ukuthi akekho right kanti nguwe. Ukuthula mabekile. Ngenxa yokuthi isitolo esithandekayo wayekwazi ukuthi khona kungenzeka beze bemhlele bethi khona umprofita omkhulu kathi batho yena. Ukuthula mabekile. Sonke isitolo esithandekayo ukubonga sidumisa amandla kaNkulunkulu sidumisa lethuba ebesinikeziwe njengalokho ukuthi sisakaza kangaka bandla okusenza ukuthi sincedise ukuthi sibona kulama-contribute abafundisi esitshumayelayo laphansi. Ukuthula mabekile. Dumisa uNkulunkulu nami ithubeke nginikezwe i-15 minutes noma ngasayiqedanga. Ukuthula mabekile. Ukuva kwami ngenxa singakwazi ukuba nokuningi okufakaza kulela indawo. Ukuthula mabekile. Ngenxa singakwazi ukubona bazaqeda isikhathi nami esithile ezitolo ezithandekayo. Ukuthula mabekile. Ngenxa kakufisi ukuthi khona uma uphiwe bandla uthi uqede konke bandla
nami ngithethe ngomkhwenyana abantu akuthiwa ukuthi ushute ngomkhwenyana ushiye omncane ukhombisa ukuthi ngumkhwenyana uhlamabekizi so nami-ke isikhathi angeke ngikude nize nisiqede bani ngiyakutshiyela abafundisi bami abaza kunyathela nzima ngemva kwami uhlamabekizi ngenxa yokuthi leli vangeli iyinto yokunabelana uhlamabekizi ngenxa yokuthi uma sihleli phansi siyafunda yikho lapho esifunda khona uhlamabekizi ngenxa yokuthi akwenzeki ukuthi kona umuntu ongalaleli abantu yena efuna ukulalelwa abantu uhlamabekizi ngenxa yokuthi wonke umuntu ofuna ukulalelwa kufanele ayelalela abanye abantu uhlamabekizi so ngenxa yokuthi uma sihleli phansi kunenge sikufundayo ebantwini belizwe uhlamabekizi mathi mile kasifundi lutho bani uhlamabekizi kodwa kuba ukuthi ngenxa yokuthi kulokho esikufundile ebantwini bemile kuyilokho lapho sesiphakama sesikukhuluma phakathi nakwethu uhlamabekizi nalokho esikufundiswa yinkosi bani uhlamabekizi ngenxa yokuthi le nkosi iyabafundisa abantu mayebathanda abantu kodwa-ke kasizenzi ngcono ngakho uhlamabekizi kuze kube sengathi maybe lama-meeting le nkosi balingeka khona ukuthi njengalokho wathembisa yilokho abantu basebesuka kula indawo bazosebenza ukusemayedinga wathi lokho nakalama-meeting le nkosi bafundisa khona kodwa sithatha ngayo kwalenzela inkosi yathatha ngayo lokho basekhona kuyasifundisa sebezithandelayo uhlamabekizi hayi sifundisa kuyilokhu kula sambulelo lokhu okuyintando kaNkulunkulu sebezithandelayo uhlamabekizi so ngenxa yalokho sebezithandelayo akusamvumele ukuthi ngihlale phansi kodwa ngenxa yesikhathi